umugabo umwe yigeze kuvuga ngo ukugwa kwiza umugabo yogwa aguye ku mavi yiwe. Okay, mu Cyongereza yarashatse nko kuvuga ngo the best fall a man can go or the best fall a man can fall is when he falls on his knees. Kandi ni keza cyane. Ukugwa kose umugabo yogwa aguye ku mavi yiwe. Gasenga man. Benjamin Dube ejobundi muri igihe yaraherutse muri press conference hano, muri press conference umunyamakuru yaramubajije, amubaza ngo ese kumaze imyaka 30 uri umusitari, iki cyaguteye gukomeza kuba umusitari? Benjamin Dube arasubiza ngo muri iyo myaka 30 yose sinigeze mpemukira amavi yanjye. Ubusitari kubita hasi usenge man. Ubusitari udasenga ni babandi wumva yabaye umusitari yangiza birashize. Ntukareke gusenga man. Mr. David, let's go. What's up Kigali? My name is Kavoma. I'm back again with another beautiful story today. Man, uyu munsi ushaka ko murya story koroshye kandi gatuje manadi. Safi sana. Injira mu ndege winjemo, funga umukandara tugende direct to Nairobi City, Kenya. Twinjire muri Kenya. Hari nko mu 2018 19 hafi aho ngaho. Noneho hari umuhungu witwaga Trezor. Nifashishije amazina nyine ane. Okay, reka tuyafashe. Trezor, Eric, Prince. Okay, dushaka amazina tu. Trezor, Eric, Prince na ndewundi. Na Cedric. Okay, reka dukoresha abandi. Prince, Trezor, Eric na Cedric. Aba bandi. Okay, ni amazina yo kwifashisha kugira ngo gusa story itahe mu rugo. So, Trezor yari ari mu nzira tubisanzwe. Warangize abona Eric. Ngo abonega Eric aramubwiye yewe none kufite telefone zibiri wambaye imwe. Naho Trezor yari yibye telefone. Nuko none ngo arangize Trezor afashe ya telefone yari yibye ayihaye nde Eric. Eric atashe mu rugo kwa kundi ariko telefone nshasha zigiye imyaka ya mbere yo kwibwa no gupfa nabi isi bintu. Ama telefone mashasha nayo. None ngo arangize Eric aratasha arayikoresheje nyuma y'iminsi nk'itatu. Nawe yumva nyine ubuzima bwanze murabiza abantu bose baba muri ghetto. Eric ayihaye nde ayumvishe nyine ko amafaranga narayabuze, ikibazo cyambayeho reka nyigurishe telefone. Ivuye kuri Trezor, Trezor ayigurishe kuri Eric, Eric ayihaye nde ayihaye Prince. Bana yanje ayihaye Prince. Prince nawe kuko ari umuntu ukunda kunywa inzoga cyane, ntiyamaze habe n'iminsi 3 yamayigurisha kuri Cedric. Naho iyi telefone nyiri iyi telefone yari yahuye n'ikibazo cyane kandi gikomeye. Noneho baravuga ngo umuntu ufite telefone ninde wanyuma ni Cedric bagiye kumushaka. Noneho polisi izana strategy iravuga ngo reka dukoreshe umupolisi wacu w'umukobwa kubera ko abahungu bazacanganyikishwa cyane n'abakobwa. Nuko noneho ngo arangize umugore w'umupolisi umukobwa ukiri muto yaramamagaye Cedric. Bitese amakuru wabo meze neza se? Na amahoro rwose. Cedric yitabiye he kuri ya telefone
atazi ko ari kuvugana n'umupolisi ariko w'umudamu ukiri nyine muto w'imyaka 25. noneho ngo arangize Cedric aravuga umukobwa mwiza arahamamagaye gutya nitesha amahirwe. No, umukobwa aramubwiye ngo yewe waje tugahurira ahantu, reka nkoresha hano i Kigali kugira ngo bitahuke mu Rwanda. Aramubwira noneho waje tugahurira hano kuri Chic, ndagukeneye tuganire tu. No, sawa nta kibazo. Noneho Cedric afashe imodoka aragiye ahagaze kuri Chic. Naho uwo mugore w'umupolisi yahagaze ku ruhande ari kureba uwo Cedric, nta namuzi igitangaza ntawazi, ari kureba Cedric kugira ngo wenda amubone. Cedric nawe kubera ubwenge ariko abavuga ngo reka nanjye mpagarare ku ruhande sinegere umuhanda cyangwa uyu muryango wa Chic, nicare gusa ndebe nimbona umukobwa mwiza, no nimbona umukobwa unyitabye ari mubi ndakura niba twongera kubonana. Nuko noneho ngo arangize arahagaze yabona umukobwa mwiza wese Cedric abanga no kuyu nguyu ayaye. Noneho Cedric aramubwiye yewe ko nagushatse uri hehe nakubuze. Umukobwa arayitabye, wa undi umupolisi aramwitabye aramubwira yewe jewe ndi hano kuri Chic ntabwo ndi ukubona, ngwino ku marembo nkubone. Noneho ngo agere gutya Cedric ngo agere ku marembo ya Chic gutya, baba baramufashe bamujanye kuri polisi, bamwicaje muri polisi muri interrogation room. Baramubwiye ngo niko dushaka nyiri iyi telefone, ninde wakugurishirijeho iyi telefone? Ntabwo none se telefone yewe ni inshuti yanjye yayimpaye ariko ntacyo ndakeka ko ntacyo byari bitwaye, ni inshuti yanjye yayimpaye. Ababwiye ngo iyo telefone nguzi ikibazo mwagize nyiri iyo telefone mwasize mumuhambye mu cyobo cy'imyanda, none ngo muri kuza gukoresha hano telefone ye muri kugira ngo twe turi bipfu. Jewe nica umuntu. Barambwira kugira ngo kesi kuveho tuzanira umuntu wari kugurishijeho. Ana yanje arakura he Prince? Tibibuka ko yavuye kuri Trezor ija kuri Eric ija kuri Prince ibona kuja kuri Cedric. None yewe ndakura he Prince? Nakubwiye ngo Prince aka kantu gutya aka ku nzoga ni igitangaza. Cedric baramushakishije ariko arababwira ngo yewe jewe Prince nzahanda akunda kunywera, reka tugende. Abapolisi barambwira oya titugende direct, tushakire inshuti ya Prince. Okay, agiye amushakira inshuti ya Prince. Inshuti ya Prince barayifashe kwa kumwe nayo abapolisi ba Nairobi bazama gufatira nkanu gasuzuguro keje kabita bamamufata. Barambwira niko wowe na Prince mwarahize kugira ngo mwice umuntu mu mute mu cyobo cy'imyanda, none ngo muze gukoresha hano telefone ye. None umushuti wa Prince akawe jewe oya mash babarira. None ico dushaka duhereza uwo Prince. Aragiye aberetsa aho Prince yicaye nakanyotaga ese konka amazi kaza kanajyoha kagisha. No, Prince baramufasha kandi ari muri hangover bye n'ibyawe n'ibyo guhera. None baragiye baramufasha Prince baramubwira ngo iyi telefone ni wowe wishe nyirayo. Ubanze mureke mbabwire muri Kenyan police tureba ko kuyicaye ari y'abantu bane. Uyu nguyu iyo bamufashe nico caha wenda tuvuge ngo nico caha cyo kwica umuntu. Uyu nguyu iyo azanye uyu nguyu wamuhaye iyo telefone, uyu nguyu yitaba umwere. Sinzi nimba muri kubyumva. Okay, reka dukomeze story wenda muraza kubyumva neza. Noneho Prince baramufashe. Ko muratekereza ko Cedric yabaye umwere se? Oya, barakuvuga ngo Cedric na Prince bafatikanyije hamwe kugira ngo bamwice bice iyo nyiri iyo telefone, ariko bari bashaka ngo nabandi bose. Prince arambwira jewe oya nayihawe n'undi mushuti wanje uzutwara mu modoka. Yewe azatwara mu modoka he nutamuzana kesi irakugwa mutuzanire. Arambwira jewe nzahanda azatwarira imodoka hari ahantu aza parika imodoka yiwe tugende muhabere kuri. Baragiye barakase neza bamusanze nko muri Kamageni hano i Remera. Nuko barahamusanze
basanze tipe yaparitse imodoka yiwe ari kwinywera itabi yicaye na stare ziwe nziza rwose yiturije ari amahoro. Noneho ngo arangize baramukomangira mu modoka. Ninde ukomanza aya masaha byagenze gute? Arambwira imana turi polisi imana ufite kesi yo gusubiza hariya kuri polisi. Nakoze iki? Wino tugenda. Ninde bafashe? Bafashe Eric aragiye barambwiye yewe niko wishe umuntu ngurangize uwo muntu twaramubuze famiye yiwe iraturembeje cyane ngo bakeneye umurambo wiwe bihambira umuntu wabo mu mahoro ariko wowe waramwishe ngurangize umwambura telefone. Jewe nta kibazo nagiranye nawe none jewe ndabikuraho ibyo bintu byose none telefone wayibonye gute? Wayikuye he iyo telefone? Jewe ni inshuti yanje nawe tusa dukinana akabumbu. Uwo inshuti muza mukina akabumbu ninde? Arabanje ngo nukuri ngo nguso no hamenya nukuri yaramushatse aramubura. Naho uwo mushuti bazakinana akabumbu indega Trezoroga. Trezor bivuye kuri Cedric, Prince, Eric na Trezor. Okay. Trezor naho yarigendeye mu caro yaragiye iwabo ni mu caro aragiye yariturije araryama. Noneho barabanza barabafata barabika nyuma y'iminsi 3 babanza kumva amakuru ngo Trezor yaragarutse. Nuko bagiye bashatse Trezor. Naho Trezor yakwitangaza. Trezor yaraje baramufata neza baragenda baramwicaza. Noneho turabafite aba bantu kwari bane. Dufite Trezor nyiri kugurishaho telefone inde Eric wagurishijeho telefone kubera ubukene ayigurisha kuri Prince kubera kunywa inzoga cyane arayigurishije kuri Cedric. Aba bantu bose bane bafite case yo gusubiza. Nuko noneho ngo barangizega bafashe Trezor uyu muntu nyiri telefone ari he? Arabwira nje simbizi telefone. None telefone niba utabizi telefone wayikuye kwande? No yaje jewe telefone narayitoye kwitora gusa sawa. Baramufashe bamushize ku ruhande akubisa babasha gucishamo inshinga zibiri gusa barangize aragaruka aravuga arababwira naho ukuntu byagenze. Nyiri telefone yari umuzamu wo mu bakire nko mu bihe bicera nka Nyarutarama. Baragiye Trezor yiwe yari ashaka kwinjira ku ngufu muri iyo estate. None ngo arangize uwo muzamu aramubwira bro hano dufite strategy tugenderaho zitoya cyane kugira ngo ubashe kwinjira. Dukeneye umuntu ushaka kureba muri iki gipangu kugira ngo aze atubwire uwo uri we kugira ngo tukwemerere winjire ahantu ugomba kwinjira. Trezor kubera uburara n'ububandi bwinshi atangiye gukubita. Yinjiye mu mufuka gatoya afashe ifuni amukubise mu mutwe arahwereye. Trezor abuze uko amugira aragiye afungura nk'icyobo gutya cyo aramufashe amudumbise muri icyo cyobo cy'imyanda arapfundikiye. Ariko yabanje kumusaka amukoramo telefone n'andi mafaranga. Iyo telefone yagize ubwoba yuko yoza kumukoraho nibwo yayigurishije nde Eric. Muri kumva ukuntu telefone sasa aho ivuye ku gutongana kwa Trezor n'umuzamu wa Nyarutarama. Trezor kubera ubwoba agize ubwoba yuko asize yisha umuntu none ayohereje kuri nde Eric inzara n'ibiki n'ubukene ayohereje kuri Prince kubera inzoga ayohereje kuri Cedric. None telefone abapolisi bamatangira guhera gufatira kuri Cedric barahuruye bagoye kuri Trezor. Cedric wundi bafatanye telefone abaye umwere kubera ko yatanze Prince nawe baramurekuye abaye umwere kubera ko yatanze nde Eric yo yibesha gatoya akabura Trezor. Iyo kesi yari kumufata ko ari wowe wishe umuntu. Uko niko polisi ya Kenya izibikora. Abatipe n'abahanga kweli. Iyo Cedric abura Prince gatoya Cedric iyo kesi yari kumufata. Ugasanga hano ari kurya impungure hano zasaze. Ariko nawe iyo Prince nawe abura Eric yari kumufata. Eric nawe yabura Trezor gatoya gusa dore nuko na Trezor yarari nko mu cyaro. Iyo Eric abura Trezor gatoya ubu nyine ari kuba ari magerageza. Trezor baramufata
baramubwira tugende utwereke ahantu uwo murambo nyiri telefone wamushize. Nuko Trezor baramufashe ngo bamufate baramubwira tugende utwereke nyiri telefone aho wamushize. History none nanje yanjyoheye. Nuko none Trezor arababwira okay tugende kubera ko baramucishije myinshi ubwoba burasa. Aragiye bafunguye bose barabajanye bajanye Cedric bajana na Prince bajana Eric bajana na Trezor bose barajana barababwira ngo bafungure. Noneho ga umuntu wapfuye agira akadefo ko kunuka nabi cyane nabi cyane. Noneho ngo arangize baragiye bafungura cya cyobo bro hari kunuka kandi ga umubiri kera waboze warumaze hafi nk'icyumweru cyose ni wa wundi ukoraho gutyo ugahita utonyoka ugahita nuko no aya mabandiga polisi yamubwira mu gufata uwo muntu baramufata baramuterura bamukuyemo binjira muri Pandagare bamujanye muri City Mortuary baramupleninze bamuhaye famille. Cedric abaye umwere kubera ko yatanze Prince abaye umwere kubera ko yatanze Eric abaye umwere kubera ko yatanze Trezor niwe nyiri cyaha. Bamujanye muri kote bamuciriye rwa burundu. None ubu ngo bari kurya impungure kubera ko gusa ngo yashwanye n'umusekirite kuko yanze ko yinjira muri estate. Ubuzima bw'umuntu burapfuye gutya mutazotwereka. Yeah, that has been my story. Thank you for today. Thank you for listening to me, man. Ejo tuzagaruka kandi n'indi episode tuzumva izindi story nyinshi. Please subscribe my friends. Mukore subscribe, comment, share everything. Share mu sharing ubushuti zacu. Niba yakuryoheye story man, hamagara inshuti zawe muze mwumve story zibaryohere. Tufite story nyinshi cyane. Kandi niba ufite story y'ubuzima bwawe ushaka kudutera wenda y'ibintu byagiye bikubaho bisekeje bibabaje, it's okay. Mwadutera mwatwandikira ngizi handles zacu. Dufite Instagram, dufite WhatsApp. You can text us, man. Adios muchachos. Peace.